Kuan-kuanan 2 ayat 1:10 guna kepentaran. Pelajarilah siku katakan man bandu, oh anakku, jana ulah kalkam lupa siku turikan man bandu. Megermetlah nandangi kepentaran, jenari cubakanlah ngatusi sape. Oh anakku, pindolah pemeteh, seksekilah datken pengertina. Daramilah desken darami emas, ayakilah desken darami ertasi terbuni. Alu bagi maka tehdu kai ertina erkemalangan man Tuhan. Jenari idak dume pemeteh karena dibata. Tuhan kapsi mereken kepentaran, ibas ia narika manusia datken pemeteh ras pengerti. Man kalak benar ras bujur, ibre kena penampat ras ampang-ampang. Tuhan sing kawali kalak si bujur perbahanena, jana i ampang-ampangina kalak si tutus man bana. Adi idengkeh kendu aku, ia tehdu kai si bujur si benar dengan adil. Ia tehdu pe kai si arus ilaku kendu. Kam jadi kalak pentar, janah pemetehdu mereken kesenangan man bandu. Kebeluhan dengan pengertindu kap sing kawali kam, dengan ia singambati kam, maka ulah ngelakukan si lepak. Ipedauh nakam ibas kala si erbahan perjengilan nari aluranana.